Maloi lau malie a hou e ki moe lelei ai tonga kotoa fia ke talitali lelei ki mou tolo ki o mou ngahi i o ngongo moe ledio kai uma ai televisione tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Kei whakaakea ki whale maha ki vai o lai toko taha ko ta o whitu mei he whakatūtā maki halapule a ngai pongpongia nea whi. Ta o whi whakataimi e potu ngā o polisi e whikomi i tahi ki matapule na e puli i tahi e tō si te ko o si. Pea uke me he konferenisi kau taha whakamafola lea e Pasifiki ke whaohanga i tōtu uni ngā ue e ngai kau taha media ke whangatangata ahono ngai a ke polo kalama whakakompiuta AI. O guta ebe ngai talanoa kehe na yangi, pea e tawakai ki ngā hiongongo mihe malai o e sipotika o maa e tō ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakaiki iki ko au liliani porutele. O ku kei whakakea ki whare maha ki vai o la ai toko taha ko tau whitu miha a teiho hilia whakatūtā maki halapule a ngai pongpongia nea whi. O ku te eki ki whahoko whakailo i loto ngani mātunga me tōko ngā o kei whakatotolo mo ngahi tāna ki whamatala i kau polisi whilawe i mo mea totonu na e hoko. E he whamatala i toko ni komisiona polisi te vita mai lea ki a ngonga i ledi o tongana ane pehe ko e toko taha ako eni ai ane hoko i a larotonga ai houa pongpongi i he ene whei ngā tū ki he ako. Ne mau he kau polisi li pōti whikau aki mai whātū tā makine whāfua ki he hāwhia walu pongi a nea whi. Nā tula o mea na he hoko. O e whauri atu ai matapure tau tolua. Mi kolfo au i ha mea lele. Ai koe kā. O fōu whakatonga i halawa hako. E whiunga tonu ai mea lele pe mo e ria ko ia abia ko site school i tofua. Ngai hoko ai hako si whapukwha ki le kaku. Ni hoko ai whakatamaki. O hoko ai lavea ki leka koe ni. Ai au kei whakakeake ai reka i whaimahaki. Hoko ai ngai lavea ki hono ulu. Pehe ki hono nima kau mahano vai. Kau ku ato e pe ai tapou pe moe. Whatokanga ai potunga ue ki kau whakauri. Maui ngā bito ke whatonga iangi. Ai ngahi area ko ia ofi e ngai apia ko. Ke papoto. Pea ngā aki haa wawe o ku whiunga. O hui ko tuunga malo e tau whanau ako. Tau twito ke taimi ko nau. Turuturi mai ki haa koe pongpongi. Pehe ke taimi e whiawha. Ke kehe hoko hoka tupe whakatotolo i kau polisi ke kawingani o kau kiei e nā whenga ke tāna kia ngai atawitio me he mea whaita i he ni iho ngai wharekoloa e sia ofi i he eliani ke hui ke takoni ki he whakatotolo i he mahino e mātunga mea i aiola o he whakatotolo ha whakailo e whai ki he matapule tau tolua me kolofo o ne whakauli i he mea lele. O ku kei tau whakataimi e loroto ngani e kau polisi ai whikomi ki matapule tau whātolu me toko mololo ne poli i tahi e tū si te ko o sila rotonga ane whalaumua ni i kehe koe tō tai. Ko hona tau whakataimi whikomi koe ni hilengi e ka kātou ha ahonai e tolu e whakatotolo ai ne whakahoko ai ka matapule koe ni ko Bruce Paya i moli mawe. E whamatala e taho e kautokoni komisiona polisi, ka koe taki i he waangau e ki tahi e potu ngau e polisi atu naisa tau mo e peau. Nāne pehe, whakatatau ki whamatala ko nau tānaki, nei whanonga whakataha e matapure o ku keipuri mo e toko fitu kehe, kau kia e matapure fisi i he whiawhitu si te. Ko whakatau mua tau tai i he potu tahi ofi pe i he whakatoke lauha hake o Tongatapu ni, whakafuafua ki ha maile tahi nai e whanima. Nā toki mao he kau polisi e ui tokoni koe ni, whakafuafua ki he whitu pongi aho pole lulu ko o si. Ia koe toko taha kau waka i he kau ngā ue koe ni. Kau taha tau tai koe na toko taha koe e tipalo koe Pacific Sunrise. Pea nei, nau mawahe atu pia mei Tongatapu ni, he whiawhitu si te taimi ni maa whiawhi. I he waka taha pe koe kau taha ni koe Pacific Horizon. Whafufua ki he tawhaksti toke lau hahake o Tongatapu ni toke lau o e ua. Koe ngā whitu pe whkoenu o lahea te ngā tō tai i long line. Pea koe whakatau mua ke nā wau ke whitu he taim whāhangi hengi. Pea ke nau tō tai ai. Nau kamatai nau tō tai.
ka koe mea pango ana nau mawahat koe ni koe ngahi sia whakaos peke tō tahani I tai mi hongo fulu ki he taha o sia fi pe koe nana mawahat oi ai ana toki whakatoka ngā I pe si puria tō tahani he aha ke kau waka pe mai ki waka he tai mi wha pungpung ke whai ana roto tai o kui kai ke iloa tō tahani rene mahalo loa tēne hano kotoa se ke whaha tō tai ka nau foki mai he ngā whitu kone nau wholau atai o ka mata ngā ue pena nau ripoti mai ai pe ki he pule ki he hoa pule e kautaha Pē tau moi pe au, whakatatau ki whakatotolo ni whakahoko, ne tokoni mai pe ai me kautaha e Pacific Sunrise mo e nau ngahi waka e whā, o tokoni ki e whekumi, o ka mata pē e whekumi me he pule lulu ki e whalai te. Whakatatau ki whamatala ko nau tāna ki o ku pehe, koe vai taim loloa ha tōha taha ki tahi, koe ne au pe ki hoa e whānoa pe lahi, o si au pito e whainga maari e ke mau mo uia I e toko tahani I tahi. O ku mahino ke potu tahi lahi eni ni whakahoko ai he whakatotolo, pana tokoni mai me waka whikumi anu sila he ata, o ngau e ake e nau mea ngau e whakai ono pōni ki ono kumi ake a taha I tahi, kana I kai pē haola. Ne tok whoki mei tongani e tim whikumi me nu sila he whalaite, e mahino ni I kai hatoi ola pea ta ofi whakataimi mo whikumi. Ne ongo e ta ofi whakataimi ko eni, ka e malawa pē ke te hoko atu e whakatotolo, ka toi iai ha whahinga whakamatala whelawe I me kawe ingani. Ka, o ku ke hoko atu pe whakatotolo ia, mono whakaeke, o ni ihi kau waka ne nau whanonga ke tautai. Mai ongo ngā leiti o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O kulotonga whakahoko e konferenisi lahi kautaha whamawhala lea Pasifiki ino o sila o ka watu kia e ngahi kautaha whamawhala lea ke he wa whitu me ngahi whanua taha ono I Pasifiki o kau kia tongani. Koe taha e ka winga te whitu ne whai kei e tokanga ai konferenisi ni ko hono ngai aki koe he ngahi kautaha whamawhala lea ai mea ngau e whakakompiuta koe AI. O kia I tona senorita tui waione o mai ai whakaiki iki ino sila. Ko e hono tolu foki eni ai konferenisi whatahataha ko e kau ngahi kau taha whamawhala lea ko e Pasifiki ai ne kamata he aha monite aki ai o wau whaka Māori I loa ko e pohiri. Mahino foki na e kamata a ne awhi ngahi alelea ai kau pule lahi me kau pule teknikale pe hefuke kau whai ongo e ngahi kau wenga lahi tokanga ki ai e ngahi mitia o e Pasifiki. Kai ke he ko e ahoni o hoko ate a ngahi alelea me ngahi talanoa ke ngahi ka wenga pe o e ngā uwha kompiuta. I he whamatala pule lahi komson whamawhala lea o Tonga I o laulakai, o I kai ke tui ki hono ngau ake mea ngau wha computer AI ki hono wha o e angongo pehe ki ngahi polo kalama. O mahino koe tahani ka veinga ne o hake matao tau wha o lea ki he AI ko Peter Lucas o ne pehe ko e sektoa media o ku mahu inga ke whai mo whatu hangahi tūtu uni ngā aue ke ngahi kauta whamawhala lea e Pasifiki ke tauta ofi ai ngau aki ai AI. Pea koe tokanga ko hi ko AI, koe nei ai tokanga make he ai I kamata koe ai whataanga. Ko hi kono lelei pea moe uesia koe e whakahoko. Pa nei pea no o hake ke whai pea no whakakaukau I he kautaki ngā aue. Ke whakotu hatu tu uni whakangā aue pe ko halao ke ne hanga o tokanga I kina ko hi ke oe utukuange ai ngā aue ke me whai pe ia he AI. Ai a whoko AI pe he pe koe whau whakamatala pe ia te ia mauanga whakamatala mea koe ia. Na e pe tokanga ko hi koe pe he e utukuange pe ta te whitu ki hange koe ngahi polo kalama pa moiongo pe koe content ke whau kotoa pe ia he AI. Kana e mahino whapotopoto ange pe ke i tukuange ha pe seti e whanoa ki he pe koe pe seti e taunoa pe wanoa ke i toka ngai pe ia e he human resource po e kau ngā ue koe ngā anga ka oe futukuange ke whai kotoa pe e whakamatala ia pe mo omi kotoa pe whau pe fo yongongo pe e tau pe he hanga yongongo ke tukuanga kotoa pe ke whau pe AI he kupau pe he kai ke tonu pe seti te au AI he taimi kotoa pe he kai ke ngata e ka kuai whukono aonga o nai e hao e ngai teknolosia e wawe ange ai ngā ue pe tau pe he hange koe subtitle ko ia o ngahi polo kalama pe koe ongo pe koe ngai mea ko ia o na tau wakai pe ki ai he taha ngahi
whamatala pag presentation na whakahoko. Taimi ko whamatala ta ku automatic pelele subtitle. Taimi ko to ai he. E taimi lahi a kaunga we ko te whenge te tau toangi o whatapu subtitle a ngai polo kalama ka pau whima o ke whakapaalang. Ka o me ngai whamatala ko whakatonga. Pau lewa whima o ke subtitle whakatonga ka ala e whamatala ia o whakapaalang ia. Ka oku mahino pe foki ke time ko alai ko ke whakatonga ai AI. Te tau whatonga pe ta tole ko ke tonu ia. Ai whakauhinga ko ia whamatala i whakatonga mai ko o e tau ngongo ka pau tau hanga tukuangi ke AI ke ne hanga whamatala. O ke he apita uhinga ko o me AI ko pe ke tonu ia. Na me time ko tukoi ke whakapalangi. O ke mau inga pe ke tau tokanga kina ai ta whaaki ko ia. O tonga nina ia me tokanga ka uhi koe kaha ue AI ngai whanua e Pasifiki. Ka uhi ko hawhaunga ki whakatolonga ai ngahi lea tu whanua o whakawhau i he AI. Ko tafu ke ngai mea ko whai koe wakai ki hai. Ne ongo tuke AI ke ne whai tokanga i ko ia pahange ko e ngau aki ko e tau rea to tono tau to lupe ko indigenous language. E kai pe ke whaalala ki ai. Ai o hake pe ane afi ke mau inga pe ke ngai family tau te whito ki he whae mo e tamai hange ko Tongatapu i api. Ngau e aki pe amo whahino lea whakatonga ke whanau ke nau ngau e aki. Ka tuku ake toki whai e lea whapitania i hea ko anga, mo taimi ngau e anga, mo taimi o e nau hokot anau tol ki tō pure anga. Ka ko te wakai e taimini i ono whamau inga i ngai lea tu whanua i ngai kau tā whamafola lea. Ai au nau whamau inga i au pito i e taimini. Pa kawe e konga koia ki ngau e ake AI ki ai. Ka o whaputopoto au pito he lava ke AI ke ne puke ngai lea tu whanua. O lava ea puke ka ke lava tau tōria ko ia tangata ke tau hanga puke pa tau whakatolonga i ako i he tau whanau. Ai koe me ea mau inga koe. Kai ke hene whehu ia i he whakatahaanga ngahi whaunga ke malu i ake ngahi whakamatala whakaongongo ka hui kono ngawe ake me a ngawe whakompiuta ko AI. Nē tokanga koe uhi kono tu wha ke whakamatala ako kei whia mau pe e kau whaiongōngō ke oua e whawhalala ki he AI. Kai wha upe e he kau whaiongōngō ka hui koe tuunga tāu me malu e uni whakamatala to tonu ke tu wha ki atu ki he kakai o e whanua. Kai ke hene kau i he kawenga nei oha ke mei he leo kau pule lahi o ki ai tai lili ka hui koe mole e ngai hiwa tu whanua pe he kino ngau ake kau hiwa to tonu ka aku lahi ahano tā ai ngai hiwa o ku whau e AI. O kei whai tālanga lahi ki ai whatahaanga ke whau moha tūtu uni ngā aue ki ono tā mohono ngau ake ngai hiwa AI i ngahi kautaha le tio e Pasifiki o kawai a Tongani. Koe aho ken hono tonu ai konfrenisi ko ia whatahataha e kau CEO ko e kau pule lahi ke he whaki ke kau pule teknikali mo kau whaiongongo i he ngai whanua e taha ono e Pasifiki ai o kau mai ki ai ngahi kau taha ngongo ke he wafite Pasifiki ke konfrenisi ko e mi i au kalani. O kumahino fōke aho no tolu e ni nei ka mata aki ai o wau whakamauri ko prohiri i he aho moni te so ka manaki pe ke te hokohokot i he weekendi ai polo kalama konfrenisi ko e ni. Pea mei o kalani no usila mai o ngā leitio me televisione Tonga ko au sonolita tu iwai. Ko whapapai mei he pange pule whawhanua a Tonga, ai malawa ko ia ke hiki ha ke totongi koloa mei muli mga tuunga mei he wawa kovi pelongo aku hoko ko ia i he wā o ngai whanua i he haha ke loto. Ko hono whakaha mahino eni me he pange pule, ai o ngongo tuku atu ai ne tali e he poate ko ia ai kautale kita e pange pule ai tūtu uni whapaanga ki February wana wano mahino pe ko hiri e ne whakataha ai pange mo e kau whai ngongo he moni te ko ia o e wikendi ai a ne whahai ai kakato ko ia e tūtu uni whao koini. Ko hono tali eni he poate he tūtu uni whaoni ke hoko atu ai tuunga tū mau ai tūtu uni whapaanga ki he mahina e ono ka hoko mo e kei tū mau pe totongi tupu e panke pule i he peseti e wā. Pehe me panke pule o whawhalala ai tūtu uni ngāwen i ngai whakamatala aku mau. Pe ai kei hoko hoka tupe ai tū mateu e panke ke whakahoko hali liu ki ai ka whaiwhaiange ko hiki mālohi ange ai totongi koloa.
I he leko ti kua nao mao i he mahina e ona kōhili, ne mahino ai holo e hiki whakatau o i totongi kolo a whakalogofua ki he peseti e tolu poini taha i Disema tau kua o si. Ai a kukei mao lalo pe i he peseti ni māmo e whia mao ke owa e laka hake ai. Ka neongo ia ko totongi o ngahi kolo a te whito o kukei tō maalunga pe i he peseti e hongofulu tupu mei he keima mawha ai totongi kolo a whakaloto whanua. Pe he me panke, ki moa i e tau o ku hoko koia i ha hake loto ne o si ai pe whakafuafua ia e panke e toi hiki whakataimi hake ai totongi koloa i tongani i he uluaki vai wao e tau ni. Whakatatau ki he ola e ngāhi ngāo e whakaloto whanua o ku whoki māmalia mai pe tupu whaekonomika a tongani o whakafuafua ke peseti e wapoini nima i he tau whakapaanga kua o si. Ka aku kei vai peia i hono whakahoa ki awalisi o i tupu o ngāhi whanua e Pasifiki ko e peseti e ua poini hiva mo i tupu whakamāmanalahi ko e peseti e tolu poini tolu. I whakamatala e ko wana o i panke e pule te tāwhu moiaki nā ne pehe, neongo ne toki hoko mai pe ai tau pe wawa ko via i ha hake loto, ka ne os whehangahangai mai pe a tongani me ngahi pole me he wheto a ki ngāhi whanua lalahi o māmani. Ko i tuunga tō mau o i tūtu o ni whakapaanga o ku hinga ai whakamamawhai panke pule ki hona maloi mo hona whakamalohia e ekonomika Tonga ke matua ke ngahi we sia mi tua pule anga. Nā ne pehe ka taimi no mo si pe ai mau mi he tau e hiki whakataimi hange pe totongi kolo ai tongani. Pea ka lolo angi ai tau e toi whakalalahi angi ai hiki ko ia totongi lolo mo e totongi wheleti tongani o mamawhange ia ki he iwi whakatau whakaaho ai ngahi family mo ngahi businessi. Ke he kukei tuku pāpe panke pule ke hoko atu e nau ngāwe ki hono whakamalohia o ngahi tūtu o ni whakapaanga mo ngahi ka veinga ke he pe. Kua hiki hake ki he tau hongo fulu māwalu e tau whakalao ki he mali i tongani, ko hiri eni hono whakahami he potu ngāwe whakamau anga kā ki mua, ne ka mata e tau whakalao ki he mali i he tau tahani maka i he loto ki ai mātua. I he ahoni koe hala whanonga whao eni ki tongani ko ne whakamamawhai mai ki kakai o whanua, koe tau whakalao pe ki he mali koe tau tahawalu ki o lunga aia. Hei kei pe ke toi tali e whakamau anga hani i tau si hi whai ke mali. Ko ngā unu eni potu ngā e whakamau anga o whakatatau ke lao whao ke lesi sita sivile mo e whakamo o ni whakakompiuta wani mā. Aia koe liliu eni mi he lao ni iloa koe lao ke lesi sita o ngā hi whaele pekia mo e mali. Mo e kakatoi pia ngā hi talanoa whakaloto whanua koe ngā hi o ngongo mi malae o e sipoti hoko mai o kahili eni mo pia olie. Malamoe tau ki whelonga ki koe whakaingi e mala e o e sipoti. Nai kuna he teimi spoti a te rita Tonga me tani koula e tahiwa, Polinise e whaa kai pe whoki me tai siriwa e ua. I he whiau spoti koe a Polinisia, aine a whaa toko e whaasinga o e wike. Ko ono whahani tōn Palestini kau taha a te rita Tonga, whiretu i haramaka, ki a ngonga re tio mo television Tonga, i re whoki mai timi i he henghengi ane a whi. Nā e whahatu i haramaka, nā e whawhiawhia au pito e ola koe ni, pēr tō ki mua e whanau tamai ko risko tu pou me he tōtō anga ka wāmo e paki mo e to i pensi mantai i loa hene whaari ari i he whiauhi e ngahi timi si i whohe ta ua noa. Koe highlighti o e whalau koe ni o ku tō ki mua ai a pensi mantai i loa i he whiauhi shot puti pēr mo e discussi. Ke tuki mua tam tokatako ni he na e koula i Polynesia. Pea siliva i he national koe anu sila whakakatoa. E tau ni hanga i achievement maalunga ko au sia ki he tokatako ni. Rua ki ai ko alilia salt i he pe au hi he tolo. Pea puna pea mo mita te au mo ni au. Na e taimi tōnga maalunga nei ki tahini ko ni kei tau tahano. E tau tahako ni. Pea kau kei mo ata mama, o ko ngai highlighti na koula moia. Pea koe ola lelei katoa e whanau na nauma. Koe tahafo ke ngā hi ola lelei. Koe whanau fuko ni na tau pe fukia me Oceania Championship e tau kōsi. Na nau lava ke nau mau ipe e nau ngai personal best. E nau kaimi lelei tuki mua mo lelei taha me fe alfa mo mitah na nau kau e tau kōsi. Pea koe ola ia ku
veki ai tonga Athletic Association i folau na fai. Rotonga nina e tai maari e ipe ka officiale i ako makehe ke toko ni ke no whakai via ka whai ako i ngai sipoti takitaha. Kai ke pia koe ka folau fo ni na e lawat mi tonga ni koe na whakato ka folau koe toko wafa. Koe whanau atelita toko tafitu pe mo ka whai ako toko fitu. Ka uhinga na e toko lahe ka whai ako na e whalele ai camp aho e tolu ki mua pe tok fai fe au hi ki whanau wainga pe mo ka whai ako. Ai na lele me aho na mau folau i aho uavalu o Fekueli. Kamata camp i aho ua, aho luaki, aho ua mo a tolu. Pe kamata lewa fe au hi me a wha, au ni ma hono lele ai. Na koe monuia e folau ni koe ha koe ako na e whai o ta kaupe ai ngahi lelei pe mo ngahi mea na ako e kau whai ako. Maka officiale, papehe ki he whanau wa inga. I he taim te tau e toi wholau e kautaha a te rita tonga pe mo timi ko ni ke whiahi Oceania, ai amana ke whahango ki Darwin a Australia, he hiri e whiahi sipote ngai korisi i mahina katu u. Teu atu ai nau teu ke sport whakorisi, pe ako mau amana ki pe ia hato e ola to lele yangi i he whiahi whakorisi. Pe kahili pe ui ke tolu mi ai, o toi ala pe timi tatau ke Oceania Cup Championship e waf mao no. Koe whia ko ni na hose tonga ni ta wosi. Pe ko whai ki tau ni pe ko whakamuia. Ko whai nga maari e pe whakalala na tūla inga i me whapanga ko tu e te la watu ai whanau ko ni ke kau e whia ko ia. Kai ke hena e whoki mai e timi pe mo koula i tahiwa, pe ke tū ki mu ai pe ai whine toro me mamafa tonga a ta mama tū ta whaiva mo e tō merie. I he ola, e te hoko atu mo ia ki Darwin, pe whamalo ia i pe whoki tui halamaka, ai potu ngāue ki ngai ngāue wharatu whanua, i whe pōpū aki o lava, ai wholau. Koe sipoti pe. Ko e wakailewa e niki he tuo ngā oe ea, i hana tōku mai me wa awai matangia tonga i whamotu whakahoko atu e waiola mai ni kono. Malola male ho e ki mo lele ai tonga kotoa, tai lele ai pek moto ki tau whakamata ea ki he whiawhini. Ngā hi tala no lalahi ko ea o e whakamata ea, ko e whaafofa ko e tuo ngā oe ea, e ngai aho koe ka hoko mai i e kotoa o e o tonga. Kei pehe whoki ki he whausinga ko ea o e wike whatonga ianga i kia au tā maki uha, e toka i he onga niwa pe e whanonga whakatonga he whaia ki toenga o e ngā he vai whanua i he whakausinga ko ia o e wike. Ka te tau toka wakai ke whaiki ki a moiange. Ko e misi satellite tēni, e tau whai whanonga mai ahoni o a o mai ki ho ata ko ia o e ahoni, lawa ke tau wakai ki au tāmaki uha, ne toka ko ia i he ongo niwa. Aia koe au tāmaki uha koe ni, nene ke o mai pea ua uha tu moto ki he ongo niwa e ahoni. Ka koe hala whanonga ko ia o e au tāmaki koe ni, e ngā ono e ngahi ko ngā au uha koe ni ke whakahihi fō pe ao maali mai pe moe ongo niwa a pongi kai pehe ke toenga o e ngahi vai whanua e ao maali pe a pongi. A ni makahako mai a ko a pongi wa os whetutuk mai ngahi ko ngā au uha e ke whakahihi fō pe a koe au tāmaki koe ni whahaha ke i ngā ono mai ke ongo niwa whawhawha ke tokonaki pe e toki whanonga whakatonga hifo a uwha ngahi ko ngā au uha koe ni e sāpate ki wawa au kai ma a hapai pe mo Tongatapu pe mo ewa. Mo ni te e ke iai pe whanga maari e ke a ngai ua tō moto ka lau ki tau wakai koe ngai konga a uha koe ni e mei ke whanonga hi foia o nofo pe whakatata ke ta whaak whakahihi fo pe pehe ki o tau potahi whakatonga i he wike kaha u. Ka koe ngai tau wakai ki he whamata ea koe i he pōni o a o ki ha henghengi o tau ngai vai whanua. Ma hino peni wa fo o ke lahi pe whainga maali e ke iaha ngahi ua uha e tau whai whanonga koe ni. Ka ko niwa Tongatapu ko ala maali e maia e tau whanonga tua o ka henghengi pe whoki ki wawa o tuha apai. Ka ko Nuku'alofa ni pa mo ewa wai beki whailonga tu e ni a hengi e ke iai pe whainga maali e ke ha uha tu moto a henghengi i Nuku'alofa ni pe mo ewa. Koe hawiri i ho tau ngahi potahi
o ke angai pe me toke lau hahake pe fuke hahake o niwa malo I havili mai le tahe pe hon fuke tani ma mahino pe toka mali au pito ai kotoa o ngai potahe ko o Tonga whanga mali au pito tautai tau te whito ni whanki waka tautai ki oksai au pito e tautai ko e maula tahe wha mawhana ke poni Nā au pēke tigriso tia se uawha I Tongatapu pia mo ewa o au ai pēke he tigriso tia se uaono I he tau wakai at ko ia ki he ongoni wā ki toke lau mamao. Ka koe tau wakai ko ia ki he toa pule lulu hau a pongi pe mo wakai mai Nuku'alofa he whanga maare ke a whanki uatu mo to I he henghengi ko ia o toa pule lulu hopo ke pe la a pe alo maari a tai pe Nuku'alofa ia. Ko tau wakai ko ke otu haa pai pe he ki wawa ulahi pe mo e ongoni wā ki toke lau mamao o ku alo maari a pito pe a ulo lelei mai fofonga oi la a pongi pea o ko mahino pe fua mawhana ia o mawhana taka ki tigrisio tia se tolua. I Nuku'alofa pea mo ewa ai mahino pe e ulo lelei ai fofonga o la a I Nuku'alofa a pongpongi he kamata ko ia o e katoa ngai ko e senturi tau te au o e kolesi ko in salote. Ko e toenga ko e ngahi otumotu e au peke mawhana taka tigrisio tia se touta. A pongi pe e kai hafu liliu he havili e ke ia ngai pe me hahake pe mo e toke lau hahake maale tahi e tahni ma apongpongi ia bangai tai me ke ia oai ki he maa lohi mai I ngoni wawa ki he mari tahi e wanoa apongpongi. Ngai po tahi ko ia he whātonga tere ki tonga pa mo tere ki toke lau oku toka maari e pe pa mo ngai po tahi ko ni me ke ia ngai pe me he toke lau pe mo he toke lau hake apongpongi. Tai me tahi ke kau tau tai. Ai au tau maali e ia I he hokoto tonu ai ua I he longolongo aho a hengi Fono hifo e tahi o maha toka I he toi hongo fulu ki he walu I he whetu ula a pongpongi. He pongpongi a pongpongi. Whangailupe ke hopo la a pongpongi I he toi tahi wako ia ke whitu. Ka koe mahina e hopo ia I he toe ua ki he taha ua. Tua po maali e ia o e poni. Pea oku kalipa fuke mahina. E ahoni ka koe tau whanonga 20 mahina fo o. Pe ko e mate mahina I he tua pule lulu ia o e wike kahau. Toenga koe whamata ea ki Nuku'alofa he wike ni o au ke tuside o wike kahau. Mahina pe e hoka te alo maali o au ke tokonaki. Ka koe hui koe au tāmaki kau whanonga mai me I toke lau. Malawe ke a o mai ngai uha ko ia whafofo ki sa pate ko ia o I wike ni. Pe he foki ki he wike kahau I Nuku'alofa. Kei hoka te whaka no Moimoi e au tāmaki uha ko ni. Pa mwene whanonga mai pe me I toke lau. I he whasinga o iwi. Keni mawhana, pito e fua mawhana taim aho, ai mawhana taha ke tigrisio tia se tolu ua I he flight e pa mui tōna ko ia o iwi. Keni ka koe lawa lele ia mo whamatala ea ke whiwhini, ma alo au pito mo mea mai, ka mo mea. Vai o lamai ni kolo ia mai tu o ngā oi ea, ka tau toi wakaingi pehe ki ngāhi ulu I o ngō. Kei whakaakea ki whale maha ki vai o lai toko taha ko ta o whitu mei he whakatūtā maki halapule a ngāhi pongpongia nea whi. Ta ofi whakataimi e poto ngā oe polisi e whikomi I tahi ki matapule na e puli I tahi e tōsi te ko osi. Pea uki me he konferenisi kau taha whakamafola lea e Pasifiki ke whauhanga I tōtu uni ngā oe e ngai kau taha media ke whakangata ahonungai a ke polo kalama whakakompiuta AI. Mo e kakatai pea e ngāhi o ngongo mo letio kai uma ai televisone to ngā ke howani mo whakaamu mea o taki kotoa atu ia ke loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, a 7-year-old child is recovering in Vaiala Hospital after being struck by a vehicle yesterday morning. Search for man missing at sea has been suspended after 3 days search with no results. And the legal age for marriage has been raised from 15 to 18 years old. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popoa Aho. A 7-year-old child from Hateho is currently recovering at Vaiala Hospital after he was hit by a vehicle on the way to school yesterday morning. Speaking to radio and television Tonga News, Deputy Police Commissioner David Tawailea says the incident occurred on Vaha'akolo Road in Tofoa, close to Tonga Side School around 7:30 on Tuesday morning.
A 32-year-old man from Kolofo'o was driving south on Vaha'akolo Road as the child suddenly crossed the road in front of his vehicle, resulting in the accident and causing injuries to the child's head, arm and legs. The child was rushed to Viola Hospital where he received treatment and remains there in recovery. Vailea says no charges have been filed in relation to the incident, but they are investigating further. He confirmed that investigators are seeking any available surveillance footage from businesses near the scene to help determine the full circumstances of the accident. Any potential charges will be contingent upon the investigation's findings. Vailea issued a public safety reminder urging drivers to exercise extreme caution, especially in school zones during morning and afternoon hours, and to maintain speeds appropriate for the safety of children in the area. Police have suspended the search for a 43-year-old man from Tokomololo, Bruce Baya Munimawe, who went missing at sea last Tuesday while on a fishing trip with others. The suspension of the search comes after approximately 3 days of search operations. The decision to suspend the search was made on Friday after police, together with the New Zealand Air Force and other relevant agencies, found no new information or clues in their operations. Speaking to Radio Tonga News this morning, Deputy Police Commissioner and Head of Tonga Police Maritime Department, Atonaisa Taumoepeau says, Maui were with 7 other crew members aboard the Pacific Sunrise vessel Pacific Horizon on Tuesday afternoon last week. The vessel was headed on a fishing trip around 45 miles northeast of Tongatapu and were expecting to arrive at their destination around 4 a.m. the next morning. The last time he was seen by the rest of the crew was on Tuesday night around 10 or 11. The next morning he was nowhere to be found, and when they realized he was missing, the vessel returned to Tongatapu to notify authorities. Police received a call about this matter at around 7 in the morning of Wednesday last week and immediately responded and then notified all the relevant stakeholders involved in sea searching operations, including requested assistance from New Zealand Air Force. The Pacific Sunrise Company also provided 4 boats to help with the search, which started from Wednesday to Friday last week. The New Zealand Air Force were also in Tonga to assist the search with their modern equipment in searching, but nothing can be detected, and they left Tonga after they came to conclusion to suspend the search due to no more new information or clues. The search was conducted across a large area of Tonga's water about 45 miles to the northeast. Despite the temporary suspension of the search, it may be resumed if any new information is discovered. However, police investigations are still ongoing, especially in getting more information from crew members who were on the fishing trip. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. The National Reserve Bank of Tonga is concerned as inflation shock may hit the country due to the ongoing war in the Middle East. This follows the introduction of its February 2026 monetary policy statement as part of their efforts to strengthen Tonga's economic resilience, which the bank highlighted and briefed media and banking stakeholders on this week. The February 2026 monetary policy statement was approved by the NRPT Board of Directors, maintaining a neutral stance over the next 6 months, with the policy rate unchanged at 2%. In the past 6 months, headline inflation moderated to 3.1% in December 2025, below the 5% reference rate. Core inflation remains elevated around 10%, reflecting persistent domestic price pressures. Before the recent escalation of the Middle East, NRBT expected some temporary upward pressure on inflation in the first half of 2026. Foreign reserves remained above required threshold and are expected to stay adequate in the near term, whilst the medium-term outlook is titled to be downside, reflecting heightened uncertainty.
The financial system remains stable and adequately capitalized. Excess liquidity has declined in February 2026, reflecting the resumption of NRBT note insurance since September 2025, now becoming the new norm of monetary policy operations. Real sector indicators support a gradual economic recovery, with real GDP growth estimated at 2.5% in FY 2025, weaker than the Pacific average growth of 2.9% and the global growth of 3.3% for the same period. The governor of the NRBT, the Tafu Moyaki, says even before the recent escalations in the Middle East, the outlook for Tonga was already becoming more challenging amidst rising global fragmentation and geopolitical tensions. He adds that maintaining a neutral policy stance prioritizes safeguarding stability and strengthening Tonga's economic resilience. Whilst a short and contained conflict may lead to a temporary inflation shock, a prolonged disruption, particularly affecting fuel and shipping costs, could intensify cost of living pressures on households and businesses. However, over the next 6 months, NRBT will continue strengthening the monetary policy transmission mechanism. This includes reactivation of the interbank market through the issuance of the NRBT notes and establishment of the single treasury account for MOF at NRBT. NRBT is committed to strengthen market-based monetary operations to enhance policy transmission in the short to medium term. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Nitea Tongatapu. And the legal age for marriage in Tonga has been raised from 15 to 18 following the Civil Registration and Digital Identification Act 2025, which has now come into force. Previously, a person aged 15 could legally marry with the consent of their parents under the Births, Deaths and Marriages Registration Act. The new act replaces the previous legislation and aims to strengthen the protection of young people by setting the minimum legal age for marriage at 18 years. That was the latest from the local scene with Radio and Television Tonga News for tonight. Up next, we'll join Pia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tonga Athletic Association team has returned home with 19 golds, 2 silver and 4 bronze medals from the 2026 Polynesian Track and Field Championships in Auckland last weekend. Vice President Feleti Tuihalamaka confirmed the results to Radio Tonga Sports News yesterday after the team arrived home early in the morning. He said the youth team performed strongly, winning several track and field events. Tuihalamaka highlighted rising star Bensimani Ta'iloa, who won multiple events during the championships. The Dubai College Toro shot putter claimed gold in his event and also broke his personal best during the competition. Tuihalamaka praised the efforts of the 17-year-old athlete from Holonga and Lapaha for his continued success in shot put and discus throw. He also acknowledged the support from Athletics New Zealand, where 7 officials attended a training program before the championships began last Thursday. Most of the athletes will now prepare for the Oceania Cup Championships in Darwin, Australia, after the Intercollege Athletics next month. Meanwhile, Tonga's women's shot put star Atamama Tutafaiva will enter the competition as a 3-time Oceania champion and is aiming to defend her title later this year in Darwin. And that's sports news. That was your sports news with Pia Olie. Now taking a look at the latest weather update from the Fomoto Weather Forecasting Centre, presented by Viola Vainikolo tonight. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Tonga Met Service. Headline for tonight: fine weather expected across Tonga in the next few days, but for the weekend, the trough over the newest will extend down to the rest of Tonga, especially on Sunday. Satellite imagery today clearly indicate the trough that still lies over the newest and still bring showers of rain today, but this trough will expect to move to the western side
and the newest will becoming mostly fine later tomorrow. But for Vava'u, Hapai, Tongatapu, and Ewa, it is expected to become mostly fine by tomorrow. In the next 5 days, as you can see, tomorrow the rain band moves to the western side, and across Tonga will be mostly fine, except this trough that moved to the newest by Saturday and extend down to the rest of Tonga by Sunday. And by next week, this rain band will concentrate to the western waters of Tonga and also the southern waters, which is Teleki Tonga and Teleki Tonga coastal waters by next week. So for tonight until early tomorrow, expected cloudy condition to continue over Niua Fo'o with occasional showers, and Niua Tongatapu, Vava'u, and also Hapai group will be mostly fine for him tonight until tomorrow. But for Niua Fo'o, Nuku'alofa and Eua, we still expect chances of showers by early tomorrow. Minimum temperature forecast down to 24 here in the Stafford Island, 25 degrees over the central, and 26 degrees to the northern island. The forecast for coastal waters, prevailing wind from the east and northeast over the northern coastal waters down south to Nuku'alofa coastal waters, about 10 to 15 knots, rising up to 20 knots at times, especially the newest coastal waters. And for the southern coastal waters, Teleki Tonga and Teleki Tonga coastal waters, the wind is from the northeast, about 10 to 15 knots as well. So stepping forward to Thursday, as you can see, Nuku'alofa and Ewa still expect morning showers, but for the rest of the islands are expected to be mostly fine by tomorrow. Maximum temperature forecast up to 32 here in Nuku'alofa and Ewa, so that indicate that when the sun rise tomorrow, it is expected to be mostly sunny here in Nuku'alofa. 31 degrees forecast over Vava'u, Hapai, and also the newest by tomorrow. And for coastal waters, prevailing wind will still remain from the northeast, about 15 knots, over the central coastal waters down south. But for the newest, will be from the east up to rising up to 20 knots at times by tomorrow. Tide prediction: high tide will be early tomorrow at 2 o'clock, and the low tide will be tomorrow morning at 10 minutes to 8. Sunrise tomorrow at 19 minutes to 7, and the moonrise will be tonight 2 minutes to 12 midnight. So today is the last quarter of the moon phase, and next Thursday will be the new moon. 5 days outlook for Nuku'alofa, so we're looking at fine weather continue by Friday and Saturday. As I've said, the trough over the north will extend down to the southern part of Tonga, bring showers of rain by Sunday and also next week. Forecast maximum temperature up to 32 degrees by Friday and Saturday here in Nuku'alofa. And that will be all from your Met service this evening. Thank you. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. A 7-year-old child is recovering in Viola Hospital after being struck by a vehicle yesterday morning. Search for man missing at sea has been suspended after 3 days search with no results. And the legal age for marriage has been raised from 15 to 18 years old. That was your English news package for this Wednesday evening. Join us again on Friday after the public holiday for the latest local and sports news and weather updates with Radio and TV Tonga News. To the Queen Charlotte College students, staff, ex-students and all involved in tomorrow's celebration, we wish you a lovely and blessed celebration and happy 100th anniversary Queen Charlotte College from the Radio and TV Tonga News team. That's it for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.